Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi habereye ibiteye ubwoba. Urupfu rw'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 22 wari ingaramakirambe rwarishije abantu benshi cyane, dore ko abaturage bavuga yuko uyu mugabo yakubitiwe mu kabari kubera kubura amafaranga yo kwishyura, dore ko akubitwa abaturage bavuga yuko hari abayobozi batandukanye, gitifu w'akagari ndetse na mudugudu na mutekano na bamutwara sibo barimo banywera mwa kano kabari kugira ubwo uno muturage yakubiswe kugira ubwo yahasize ubuzima azira turubo y'icyabiri yari yabuze amafaranga yo kuyishyura, dore ko abayobozi bari gutanga amakuru atariyo abaturage bakaba barakurushaho. Umwana ruhozo barangaragurira, abayobozi bari gutanga amakuru atandukanye yuko gitifu nawe yararimo na mudugudu na mutekano imwe bari barimo banywera. Birababaje biteye n'agahinda kuba umuntu yakicwa hari inzego z'ubuyobozi zimuhagarikiye, hari umukuru w'umudugudu, hari na gitifu w'akagari. Habaye byabereye mu kabari ka Feredina, byamaze kubyo byose aza hanze ariko ngaza gukubitwa ibuye n'uwitwa Afuta, tumuzi ku izina rya Afuta. Urupfu rwarishije abaturage benshi cyane, gitifu w'akagari, mutekano, mutwara sibo ndetse bino biba ngo bari bahari, dore ko basobanura ko bagiye bakumva ngo umuntu yitabye Imana bakaza bahurura, dore yuko nyiri kano kabari barimo banyweramo bamwitaga Feredina. Bano bayobozi bavuga yuko Feredina nta ruhari afite mu rupfu rw'uno musore, dore ko abaturage bavuga yuko Feredina ariwe wishe nyakwigendera amuziza yuko atishyuye turubo y'icyabiri, dore ko abaturage bavuga yuko bano bayobozi bari kuhisha ukuri kwa nyako mu gihe ubugenzacyaha bwarimo bukora iperereza. Uyu nguyu Feredina nyirakabari yatawe muri yombi n'akabari ke gahagarikwa by'agateganyo. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi uyu Feredina n'akabari kiwe bagahagarika by'agateganyo, dore ko uyu Feredina yatawe muri yombi akurikiranweho icyaha cyo kwica uyu musore amuziza turubo y'1,200 yari yabuze ubwishyu bwo kwishyura, dore ko abaturage bavuze yuko n'uyu muyobozi w'akagari ndavuga gitifu, umudugudu na mutekano nabo batabwa muri yombi kubera ko bari kwanga gutanga amakuru ya nyayo, kandi niho bari banywa agacupa. Umva ukuntu gitifu w'akagari yavuze mu ijwi rituje, mu ijwi ry'akababaro n'agahinda kenshi cyane, avuga yuko urupfu rw'uno musore rwabababaje cyane, dore ko basohotse baje gutabara basanga umuntu yarangije kwitaba Imana, ariko bavuga yuko uwakoze bino ari buze gutabwa muri yombi. Gitifu w'akagari mu ijwi rituje, mu ijwi ryuzuye uburyarya bwinshi cyane, umva ukuntu yabwiye itangazamakuru, avuga yuko urupfu rw'uno musore nta ruhari arufitemo, kandi avuga yuko atazi ibyabaye neza akurikije amakuru abaturage batanze. Avuga yuko uwakoze bino ari buze gufatwa agatabwa muri yombi, dore ko nyirakabari bashinza kuba yishe uyu mugabo yarangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Abaturage basabye ubuyobozi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB ko bano bayobozi bo mu nzego z'umudugudu, mu nzego z'akagari nabo batabwa muri yombi kubera ko bari bahari uyu mugabo akubitwa paka ashijemo umwuka. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko bano bayobozi bari kwanga gutanga amakuru ya nyayo kubera ko nabo babifitemo uruhari. Ubugenzacyaha RIB bwavuze yuko mu gihe icyaha kitarabahama bakiri abere, kandi ntabwo bahita bahagarikwa mu nshingano bafite aka kanya ngo babajyane kubafunga. Kugeza izi saha rero bajyanye uyu nguyu ukekwaho kuba yishe nyakwigendera, icyaha nikiza kumuhama akemeza ko n'abantu bari kumwe nabo baraza gufatwa batabwe muri yombi. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo bavuga yuko ubwo abagabo 5 bari bagiye gucukura izahabu mu buryo butemewe n'amategeko, hano impamvu y'umugezi wa Ruhwa utandukanya u Rwanda n'u Burundi, baje kubona izahabu baza kuyirwanira ndetse umwe ayibika mu mufuka, nibwo bagenzi be bamufataga bamudubika mu mazi mw'uno mugezi uhuza u Rwanda n'u Burundi. Uyu mugezi bawita Ruhwa, nibwo uyu musore yaje kwita ahaburira ubuzima. Kugeza izi saha ari mu bitaro bya Matyazo. Kugeza izi saha ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi aba bagabo 4 basigaye bakurikiranwe icyaha cyo kwica mugenzi wabo ndetse bamurohamishije mu mazi, dore ko abaturage bavuga yuko bano bagabo basanzwe bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Bavuga yuko ibirombe byano byahagaritswe bitewe na kampanyi yacukuragamo amabuye mu buryo butemewe n'amategeko.
ndetse iyi kampanyi iza guhagarikwa. Bano bagabo baza kwitoramo bakajya bajya gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Ni mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Bweyeye, mu kagari ka Matyazo. Iyi nkuru yarishije abanyarwanda benshi cyane. Abaturage batuye mu murenge wa Bweyeye bo bari mu gahinda n'amarira, dore ko umuryango wa nyakwigendera wavuze yuko uyu mugabo yavuye mu rugo mu masaha ashyira saa moya za mu gitondo ajya ku kazi nk'uko bisanzwe. Gusa umugore ntabwo yari azi ko uyu mugabo agiye gucukura amabuye y'agaciro, dore ko uyu mugore asobanura yuko ibi birombe byahagaritswe ku mugaragaro, ndetse banakoresha n'inama ndetse n'indi nama ijya iba ku wa gatandatu y'akagoroba k'ababyeyi, nabwo abayobozi babivugamo. Inteko iraba, abayobozi barabivuga ko nta muntu ukwiye kujya gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Impamvu ubuyobozi bwavuze bino nuko bino birombe bikunze kugwa ku bantu, bamwe bakaburira ubuzima abandi bakitaba Imana, ndetse ubuyobozi buvuga yuko impamvu bino birombe byahagaritswe nuko kampanyi zakoreragamo zitari zujuje ibisabwa, dore ko nta sirasi zari zifite. Bavuga yuko abantu bapfiragamo ndetse bagapfa ubusa, ndetse imiryango basize ntihabwe impozamarira. Bityo rero bituma bino birombe babihagarika, n'ababikoreragamo barabahagarika, babasaba gushaka ibyangombwa byuzuye kugira ngo bagaruke gucukura hano mu kirombe. Bivuze ko bano bagabo bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Umugore rero ari mu gahinda n'amarira, avuga yuko umugabo wiwe apfuye afite imyaka 25, bari bafitanye umwana umwe. Ni agahinda gakomeye cyane ku baturage batuye mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Bweyeye. Hano rero abantu benshi bari mu marira. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima. Thank you so much. Amakuru nakagaruka.